assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum annoɓe hande kadi men fof hewtiɗen hewtame ka émission men daroyiɗa émission man daroma pendant 8 ans mo dogude ka GDP TV innane Jama TV. Hara en salmini téléspectateur ɓen fop wona o ma o kala anduɗo en hewti ka Jama TV hande kadi ka émission men daroyiɗa émission mo adnallah fop habboto te émission mo guinen on fo yiɗi donc en général yimɓe ɓen fop hara en salmini jama on en accali hay goto ko ɗo totɗen Allah kala mo Allah tagi ko satteru mo yalla hana ɗon ittoro jam moƴƴere kala kadi ko mo yalla okko kadi mo kala ko faala ko ande noon ɗe mari invité jo molanaɗo ka télévision men Jama TV ka émission men Ndaru Yiɗa ɗon andi émission ko ɗo émission jeudi jeɗo wiyete Ndaru Yiɗa présenté par DJ Bella Jolil donc ɗon andi souvent mi yetton émission Ndaru Yiɗa ko yon kalumo partout hande noon en fuɗɗike émission e 22h donc 12 minutes si Allah jaaɓi 23h 12 minutes wawde waynitade par ce que ɗon andi duwaji ɗino caabi souvent mi yetton beaucoup de programme sur Jama TV hara on salminama on weltanama mi andina on hande hiɗen ɗo mais avant que yomi andi on hiɗen ɗo par ce que hiɗon andi no wowi ka wowi kon fof ko ma waɗen ɗum ɗon ka régime si ɓuri ɗo seeɗa hande piiji bu ne woodi ko débatde ten par ce que ɗon andi mi sikki simi fayali ha mi felliti hande ɗen invité comédien jo molanaɗo inneteɗo Grand Dame simi tawi kono simi faljali simi falji o faljidala e nder émission on donc avant tout d'abord minna Grand Dame assalamu aleykum baɗo micro moƴƴa hareji ko Grand Dame no wiri noon ko Grand Dame ka 16e level buyno andi mi aray ko à travers digueji on ɗo invité lan ka émission ɗo aray miɗo weltanimo moƴƴa miɗo salmini wonɓe men sibude ɓen fop partout kaɓe woniri nder aduna o d'accord partout koɓe woniri nder aduna o Grand Dame 16e level donc ko ɗum ɗon woni ɗum combo presque combo woni Grand Dame s'il vous plaît ko min Grand Dame indenen tigi tigi ko Mouhammad Ba jibinande Pita Masi menen men iwi aray babe ando make e hodlo Mamad Diang Ba nenan Aissatou Ba Allah wurnuɓe ko ɓooyi juuti ɓe ñama nafan amin aredi ku min ko Grand Dame ka 16e level comédien jo yiwɗo lagine ari Sénégal ɗo waɗgol quelque temps mais no ari kadi andidigol e plus kadi ande kadi plus kadi aray ko ɗum ɓurla gaddude Sénégal ɗo ko programme addunolam mais yeeya tawi sowvision kan no yaade ga seeɗa tawi mi luttu ga seeɗa mi daara mais à travers ɓe journaliste ɓe ɗo ɓe wallitade lan seeɗa fino mi prestira ara mbiɗo weltani famɓe a wonɓe Sénégal ɓen fop aray kono hollirɗon noon ko Grand Dame ka 16e level Grand Dame ka 16e level Grand Dame ko Pita jibina janɗi ko inneteɗo Masi simi trompaki Grand jibina mais anda Pita moƴƴa ok Grand Dame simi faami ko comédie ko façon comédie on ɗum waɗata min ko comédie sifa waɗu ko ceerno coppi e watta kon comme heege jemma mais min quand même mi golliday kadi artiste guinéɓe ɓen so mi waɗi 2 clip mi waɗi clip Zagaboy e Alasko ndaɗo clip on o Lova Monté o sino andi Grand Dame yeyay to Grand Dame anda ko kanko noon aray mi yalti ka clip ton aɗa la waɗi kadi ni clip kadi wallini min Alpha Dia aba zaba bouzaba on ɗo laaɓe artiste jo carton ɗo talent caché jo kadi quand même je lui valide ɗon kadi miɗe wallini clip waali min quand même mi waɗa e faux quoi ko musique o woni mi yimata d'accord Grand Dame o waɗa e fof ko musique on woni o yimata mais min mi anda Grand Dame e côté comédie yagal ngal est ce que Grand Dame neeɓi ko fuɗɗi wadde comédie walla ko ane hombo Grand Dame fuɗɗi wadde comédie mi fuɗɗi wadde comédie ko 2021 ɗo d'accord 2021 fayda ka fuɗɗorde fayda no 2020 no natude 2021 ko a on moment ɗon décembre ni mi fuɗɗi seeɗa mi tanti 2021 ni on di persi moƴƴa wannoɗo vidéo ka 16e level ko jindilan e aduna o fof mais quand même ça va Grand Dame par exemple a guindi adunallan fof honto e honto vidéo on ko jindi d'accord vidéo ko jindi merci kab régime 78 116 82 38 78 116 82 38 hande ko enen e Grand Dame saɗa di
ko honɗum men waɗata ha men yi'a vidéo ji ma comédie ji ma comme sar kono wiɗano mbay ko sar ceerno coppen waɗata ko honno men waɗata men yi'a ɗum ɗon donc min wawa darde si tawi en heɓay ko jama on antirta grandem ka jama tv ka émission ɗo so tawi kaka facebook o naata tun grandem ka 16e level o yeey belɗi men golli ɗin fo ɗon on se débri pas régime s'il vous plaît Facebook à 16e level 16e level o yiya ɗon piiji ɗi min golli ɗin seeɗa o naatay kadi ka tiktok ɗon grandem 224 o yiyay youtube on kan on ɗon udditama mais fuɗɗaka gollede toon taw d'accord so ko mulumulu piiji ɗi naya hawji mo hawji heɓay leela ok grandem hande a hewti Dakar winɗa hari ko projet adduma ɗo ko projet honɗum addunoma ɗo ko anduɗa hoorema tawi ko ma joni ɓay culture ono marsude ɗaw tawɗa ma heɗoɗa acca projet on laggine par ce que mi sikki tun sa nani comédie artiste yaga quand même ɓurata jonnude valeur e di sa woni a pays le sérieux oui t'as parfaitement raison parce que nini min kay komi déplacé komi yeehi kon quand même no wallude lam men no juude an kan seeɗa parce que min ko ɓurno lagadude sénégal ɗo ko ñawdagol mais mi ari mi waɗi traitement an on mbi kay ni mais ɓe mi woni ɓe kamumɓe mbeni yomi woni seeɗa mi anda kadi pays yonko no woniri d'accord mais projet ji anni payda heɓugol ɓe gollidaga affaire vidéo ji c'est pas facile mais j'ai un ami ici ami ɓe ɗiɗo ko min ɓen ɗon gollidayno omo mi arde mum ka radio ɗo inteɗo ibrahima ko min oɗo ka makko men woni ko min makko ni golludude mais heɓugol ɗo ko filmama ça c'est un problème ok ƴetten goɗɗo ka ligne premier auditeur al auditrice salamu aleykum aleykum salam maɗi jogala on jarama ɗon e jang jantuno masude alhamdulillah ko homɓe ɗon noddami honto komin Petit Bari a jon oɗon DT Petit Bari DT dongol tuuma sino ko fewndi Petit Bari konno a waydila nodde mi warima yiide kon ɗum waɗi janto wonno noon iɗa e jang mi sikki noon hannde ɗen mari artiste yo comédien jo molanaɗo mo pita ka men mo maasi on ɗum marɗa ko voilà grand dame ça va fewndi ça va alhamdulillah no welde yettude Allah ɗo nodda men depuis honto depuis Medina wittantanga Blaise Diagne ok joni ko on ɗum e nder grandem ko watta kon grandem no wela on moƴƴa ka grandem yo ɓurtu courage agol kowoni wadde kon fota donc a ɓurtu courage ade wakkiloɗa mais ɓen ko waɗa kon no yawo seeɗa no daaro non mais yawa kono andi sa wakkilika Allah wallete ok machallah are men meɗen tori on partage gol men commenta men layka men conseil amen c'est ko golle mon nen non onon kadi ok jallo jaɓi a jarama ɓe wonda o sa tawto kadi jamma o anniɗa waɗa ko kaya waɗi machallah jama on tewtako gono toon noon merci Petit Bari woɓɓe ko moƴƴinoɓe woɓɓe ko bonnoɓe kono onon ko Allah walle way Petit Bari iɗa andi koto ma no wadde anniversaire mum le 3 décembre mi wayrima yiide ligue ɓe en jomande mi hatta neɗɗa jippa ko wonde somin jippika mi loodi ka waalika nano yawawa mawɗo ka payku nani ɗum noon Salla Diaye le 3 décembre ɗum noon Salla Diaye mi tawdata merci beaucoup ɗum noon ko ɗum noon ko enen dongol tuma anni ñande ara mi salmini jeunesse dongol DT on foof anan kadi salminama min ni an faala ɗon so mik pareya gooto mik pareya non la andi dongol tuma e mik pareya ɗum ɗon ko kamɓe wondi ala la salmina kadi jeeya ceerno Bari d'accord famɓe kadi alka jayan ɓen fof kadi ok y a pas de problème a salminama hen fof ma jara jaɓe ko awayo merci beaucoup Petit Bari ok ko gootum merci beaucoup 78 116 82 38 ko ɗon ɗa toon riya toon direct e yewti ɗon e grandem hande mi hakkide on ɗo mi hakkidemo e grandem par ce que vraiment bon eɗon andi ko pay kum wona ɗawro ma no wakkili e koto culture guinéen on donc min noon c'est à dire mi wawali hari découvrir grand dem à 100% ko un jour mi yimo kanko e pay kum sar ɓadde vidéo donc binta kadi waɗi ɗo are waɗen sinop mi vidéo ko seeɗa donc c'est ça mais avant yen are ka domaine grand dem o binta waɗɗo o are o commandres are waɗen sinop pourquoi les gens et puis jama on contasi ɗum woɓɓe waɗi mal woɓɓe mari bien donc est ce que ko an e makko yew ɗum par ce que mi déjà waɗamo interview ka kon ɗum an ari andama ko travers ɗum ɗon andirɗamo non min quand même haari mi yiyaymo ko koyen goto mi woni haari mi yiyaymo
mais du coup ɓay ɗum ɗo waɗi mi yimɓe ɓen no waɗa woɓɓe no critique ka ɓay yimɓe ɓen critique mi ƴetta goɗɗo ka ligne allo allo oui Boy DJ Bella. Nam. DJ Bouba. DJ Bouba on noy da jang. Ilo nga jantong. Ila andi ander ka invité spécial ka émission daru ida mais malheureusement bon. En wala ta fo. C'est vrai, c'est vrai. Ko ko do woni dan tun on tigi ko fala kon ko ala ndongandi ko watta kon. Ouais. On anoduna la ngaf la mijino kadi inshallah mi yahay. Hay émission mom wadi hanki on vraiment mi déclare do kadi mi aray. Ouais. Mais ko bawde ngenen ko propose go timmintingo go ko Allah. Donc ko tigi mi samini yimbe ndarobe mabembe. Jento ko wolta ko naftoro kadi ko wolta ko. Ouais. Bon, me fo mi samini ka directeur talon. Technicien be on beton ben fo. D'accord. Bon, invitation donc kadi kan kadi mi salmini mo. Donc non seulement mi anda mo mi sa ko be ngam wadi ha mi image ji makodi. Donc so ndo on dara TikTok ji kon do watta. D'accord. Sabu dum do mi andiri mo mais quand même la commune tam ko courage. D'accord. OK, merci. Taga do kala ko jokki stay no nafi mo yidi. Ko yo wakkilo ala décoration. Ouais. Ara ko dum do wonno ko participer bi salmini o. D'accord. Merci frère pour DJ Bouba. Mi sikki tun anniversaire long ko waɗano lebbi hewti ko samedi aro kon ɗum marɗa ko yewɗa famɓe ɓen e engagé ɓe kadi soutenugol anniversaire long e samedi aro ɗo. Bon koye mbaɗi komi yiyata France ɓe ɓen fo premier taw koye ɓe andu enen ko anniversaire ɗo mari ko jeyɗen ɗen ligganade ɓe lebbi 101 haka 12 ɗaɓɓete ñalande wotere waɗen anniversaire donc ko min taɓe ko ɓe wallito en sabu miɗa andi émission ji waɗoji ka télévision ji walla ka radio ji no waɗi ha guine mbuyi no jokkodiri min naali fo kono noon no waɗi ha mbuyi no jokkodiri donc ko jokkuɗen kon ko puyda mais kadi puyɗo wawata jokkude donc haray ko min taɓe tigi haray ko ɓe waɗo soutenir enen kan waɗi ɗen ɓe soutenir noon d'accord ɓe yaha ɓe noto en ɓe walla en ɓe wallito en kadi ɓe okkora en kadi sabu ko ɗum noon waɗi enen kadi courage men on pour e wawa liggade ko liggotoɗen ko en tout cas voilà DJ Bouba waɗa anniversaire le 22 an DJ Bella waɗa le 3 décembre donc ko anniversaire ƴamda hoorema sa daari ko année ha année donc ɗo koɓe duwa en ko wallitade vraiment ɓay enen kadi ɗen etti sa woni kala artiste jo arɗo en invité mo kala andidiraɗo woɗo Dakar ɗo e ko watta ko meminoto ko fof en nodda en tigui o ara hay sen andi fi goɗɗo tawi woni sahna anda de wawi ɓe préfére noddugol mo ara ɗon o andidire donc ko fiyoɓe andu enen kadi ko digui mabɓe joƴƴiniɓe ɗo vraiment donc tout simplement min komin taɓe koɓe walto en no wonɓe ɓe waltorede noon kamɓe kadi ɓe walto en par ce que no woɗɗo juddu jeeriɓe yawɓe guine saabu émission ko watte kon no woodi kadi jaɓuɓe guinéen ɓe jombi ɓe saabu émission ji ko watten kon no woodi sénégalais ɓe tigi hara ko layinugol ko dori ha kamɓe koɓe sénégalais vrai 100% mais tawa ɓe jotto ɓe daara émission ji men ɗi vraiment simi daari ka o inteɗo 15 o 15 o ko ɗuma hono sosejo mais mo nani pular moƴƴa mais émission ji man ɗi fof o ratata hay goto te kanko ko sosejo na hay pullode ko sosejo mais émission ji men ɗi hay goto o ratata donc enen kadi komi toroto ko ɓe wallidir ɓayna min to woni kalin ɗo haray komi yetton ko courage enen fof koye wakkilo Allah lande walla en tele yaara yeeso merci beaucoup voilà mo ɓe ko jokki kon yo Allah wallu ɗum won tigui heeɓa ko faala kon ko ɗum won ton d'accord. Okay, merci DJ Bouba, l'homme de Laguineke. Donc l'anniversaire Macon, ko samedi au Nyani Night. Harad en souhaite tous les communautés guinéennes yo yaw soutenamo parce que on andi ko par an, une fois par année. Donc kala hitande be hitande ko nyande fetanten donc on den hitande donc c'est pas question que dou imen don anniversaire non mais que juste pour émission on daren esse jamano di
avant yam ƴettuɓe ortere min salmidije ceerno bari mo kalliñi sansi mo kalliñi kankadi kanko giɗo mamaya merci beaucoup encore sansi ƴette goɗɗo kalliñi allo allo DJ Bella nam nala toon jando mi yejjude na nini nam ay kala na tulo artiste jine tulo famille baba sama goɗɗo ya lupa kon yan d'accord ah y a pas de problème ok ouais merci petit bari wala ko gonga kon no wirɗa noon e garta yon ɗuma ɗon kadi nane haɗa yewde fi binta wiwɗade kuk onon wonduno onon fotadi ɗon fere o a yiyaymo donc onon hoddi carte on gotum quoi donc mi haari on andira mais ɓay ɗum ɗon waɗi a andiri ɗiɗi e makko ha yeehi a waɗimo interview kon ɗum colu kon ɗum ƴeɗɗa e makko philosophie on ɗum ƴeɗɗa pusila mi waɗi interview makko sabu ɓay woɓɓe no critique ude woɓɓe jonna woni force woɓɓe critique e woni ko joni noon mi min ɓe ɓaytamo takko an yo mi tawamo mi anda ko woni avis makko on kan kadi quoi ko woni ka programme makko mi posi mo question la ɓuyande wawi haqqille ɗen no toon quoi andi woɓɓe no yawitinomo woɓɓe no minimise mo woɓɓe no continue feetuɗo woɓɓe no continue ko faalaɗo on des star ɓe andi mo ɓe ko polyvalent ko ɓe programme ɗon mi waɗi vidéo on kon de ko wonde womi sono mi yiide o na e grade ma walliti kelande mi garona probléme acca 78 116 82 38 Jama TV allo wa aleykum salam way garam belan way nala to nday jang nala to alhamdulillah kombo Mamadou Salih Sofas no way to Salih So hande non ko garande mi invité do le grand comédien vraiment welcome ki ko nango ndande ke so ti don mi jam d'accord mo jentima nande bakka mi salmini o mo d'accord machallah bute wallugol ɗon weltana wala andande yeeso allahumma ɓe wonɓe hirde ɓe dademo ko tiktok amin ɓe weltanimo Allah ɓeydamo nagranamo yeeso d'accord amin merci frère en fof min ɓeydinani d'accord remi hokkaniɓe ɓe wonɓe fotitaki hewri ko Guinée en ɓe Sénégal ɓen fof jooɗiɓe yaltuɓe fof alawi Guinée d'accord ala mi hokkanima garan jamin on kañum kadi e garan Aliou garan Ceerno Bal e président sous région ala mi hewri kon foda ɗum ala konde par ce que wodaɓe macci d'accord ala toujours koye goto anniversaire ma yalla feƴƴinan en no jamma ɓere Allah feƴƴina yoore jam moƴƴere kono noon so mi yaalima yetto sojo ɓe tumɓe ƴetta e feccere d'accord sa ko woɓɓe ko arɓeɗi to kono sangara ko kamɓe tan jeeyi feccere nden ka VIP ɗo d'accord inchallah arani salamina merci beaucoup régime ala darna men ɗumtuma de baɗa noon mi tornoma mi yiyanoma ko homboɗi to no lalam aray ko mboma dantamen ɗon ɗiɗon waɗanam ɗon mboma et puis premier clip nani inchallah mi susata ɓe auditeur ɓe min merci beaucoup Mamadou Salih Sow pardon depuis Fass a salminama avant yen yawka deuxième partie men daren grande passé ka régime musique o golli golle kelɗuɗe jonnan image on min daramo ka télévision Jama TV min tigi mi anda ko mboyente grande henni numéro hendi kay jom kon kan dal hendi kay jom kon o daari o wulli en he ko fi on no ngi ka tun kay jom ko a wulli hala nan ko windi to ko parce que min mi janga min nawi janga parce que alquran windi ngam wawa no faawle be ko français bi janga mi ataka di moƴƴa o insiste a gorko wooli o inni o jangi ko windi ko wo kala hoccuɗo ɓe mawɓe ɗo ƴettuɓe naɓa ka mawɓe neete to allahu akbar ɓiɗɗo maɓɓe on reedi waɗi ɗum o inni ok joni wallitola mi hettata bo ɓay ko ɗum o wi naɓollan toon
yumiraɓe tami hoore wulli ɓe yahaka wallawol ɓe dari ka oto fayda darnatake oto dawtako ɗo ɓe dari ɗon ha ɓe dari ɗon ha suka goto no arde nu honno o dari ɓawo yimmiraɓe no tami hoore no wullude o daraniɓe on ƴewe naɓoɗon ɗo daretake biro me ɓay ko yimmiraɓe ɓe tawi mi ƴettoɗo ɗo daretake par ce que bandi o agresseur ɓe mi heewi ɗon on carte parti ɗo o ƴawnire woni baba ɓiɗɗamo no jonnilan ɗo kaydi o an kan darananko o jaɓi kaydi on kon kankadi wonɗo sogi do suka wonɗo dogi nden o daari kon kankadi wulli o dari o wulli mi nene mi wata on haalande ko windiɗo ko woni haala nan ɗum par ce que ko numéro téléphone makko on wonninolanno toon yeyi ha yummiraɓe ta insistita e suka yo wolanɓe suka inniɓe ko kala hoccuɗo ɓe mawɓe ɗo yo naɓu ka mawɓe neteɗo ni biro min nenan feƴƴinino o suka wonɗo kawto ɗon woni min nenan feƴƴinino baabe ngam feƴƴinino no faala nene ƴetti on nene are wonon ka am yummiraɓe ɓeninno waɗu ko ɓiɗɗo a reedu inni kon waɗu ko ɓiɗɗo a reedu inni kon naɓalan ka yummiraɓe ne'ete to mi ngara golli woni joni biro mi naɓa yo mais are wonen ka an hayso ko 2 semaines yummiraɓe no tami tuy oya naɓɓe ka ɓiɗɗo yummiraɓe ne'ete to mais sukan kadi no tami yo yummiraɓe ar o konta ɓe nene ɓe wona ɗon immi o yeyi ƴetti honno ƴetti o insisti ha yummiraɓe ari ɓe jooɗi ka maɓɓe ko ɓe ari ka maɓɓe ɗon ɓe jooɗi ɓe yewta yummiraɓe kadi no daali ɓiɗɗo maɓɓe o jotti haaju mum ɓe woni ɗon kamɓe on suka ɗum ɓe woni ɗon ha ɓe ninoma ɗo noon ko ɓe balɗe ɗe mi hokkumaɗe wongol kama yoni naɓan ka yummiraɓe neteɗo o ƴetti yummiraɓe mo naɓi ka yummiraɓe neteɗon tawi souvent suka on ƴetta e piiwoy o naɓa ton fibiro makko mais yummiraɓe no maati kala si ɓiɗɗo maɓɓe on addi ɗon goɗɗum taɓe mem ye woniri noon ha ɓe heɓi 2e fils ta yummiraɓe no ka yummiraɓe nete ton heɓi 2e fils jonno yummiraɓe nawni ha ka yummiraɓe nete ɗon tawi ɓe ton ɓe nawni ha ɓe noddi ɓiɗɗo maɓɓe on ha ɓen ka ɗuma toon ake honno ake yaɓe ɓen dankoto mi yummiraɓe noddi ɓiɗɗo maɓɓe ɓen heɓiro ma no nawni moƴƴa ar oni he ɓe nodditi kadi ɓeni biro ma no nawni moƴƴa eto ara tawi laati dal suka on no fokkiti concert États-Unis mo fokkiti to un spectacle États-Unis jon no vol makko ko maximum 12 heures heddi mais ɓe innimo yo waɗa ko 1 heure ka hôpital o ndara biro makko feƴƴi ɓawo makko ɓe nodditimo 3e fois o décroché ɓeni biro ma feƴƴini on faami ɓe inni biro ma feƴƴini jaka en même temps ka biro makko feƴƴi ɗon kanko kadi mo ka nder oto makko kanko e ɓe wuure makko nen ɓe yaade ka aéroport bakagol yaha kamɓe kadi ɓe waɗi accident ɓe maayi mayde kaanunde ɓe halti kanko ɓiɗɗo makko ɓeygu makko Allah cino newligol Allah yaafo en siɓititen en ƴettu rewɓe men ɓe waɗa yeeso nindiraɓe men ɓe wanene Allah yaafo nindiraɓe men ɓen yaafo en siɓitite ara histoire on ko ɗo hatti ara yaafo to si erreur waɗi e mum ara partage la vidéo maximum ara non. Merci régime, merci Guido Jama production, merci PDG. Ɗo ko histoire juste entre nene ɓiɗɗo so tawi mi faami
donc c'est-à-dire ko wonta mo kala hatta artenge ɗum ɗon ko passé yeehi ha déjà o clôtiri ko histoire mo no wolde on ko entour nene e ɓiɗɗo c'est-à-dire kala ko nanɗa nene ma no fandi ka joguiɗa o ka joguiɗa akkitno e julde par ce que man ka julde nanɗa ɓe noddini allahu akbar o akkidu kala ka joguiɗa yaha salligoɗa juula c'est comme ça entour nene e ɓiɗɗo si je me trompe pas merci beaucoup grandef miɗo arde hari nanen ka binta yiɗɗon yewɗon par ce que a wi ilanɗo joni vraiment a tawi kanko mo mari hakkille par ce que moi je le connais bien miɗo andi binta moƴƴa binta no andi mi moƴƴa a famude mais ha hande mi yirali mo tan ko mi fi comédie mais mi sikki ɗum ɗo tum kanko o ƴetti tum philosophie kanko ala ka programme makko c'est juste o lance projet on voilà petit vidéo kon cartonné men impliqué mo parce que ko min ɓe lamɓuri mo courage de mais ni binta continue sa heɓi 100 personnes kellamɓe ma ɓaawo imam ɓen ɗon amon quoi ok 78 116 82 38 assalamu aleykum yo min mo yo continue quoi woni wo famille makko woɓɓe no noddudemo critique a ɗum min yo niku ɗum fop par ce que waɗal ɗon ko boni ka ɓortike on vidéo mi haalnimo ɗum min a ɓortike on vidéo inni o ɓortaki min a yenni on vidéo inni o yennali seɓe sellu yo jokko haajuma mais tawi yimɓe ɓen min ko ɓurlan sattande ɗum du coup ɓeɓe no ƴettude vidéo makko on utilisa ka page ji mum non min mi alanomo minni ko bo joguiti page makko inni lawo enga ko non joguiti page makko acca 78 116 82 38 est ce que hari on no mari page facebook na compte facebook ɗum o mari no hari voilà c'est ça wala page facebook parce que min miɗo andi manam groupe makko fo miɗo andi binta sa yi ari waɗi ɗum ɗon ɗum aɗa waɗe sinap déjà kanko e mo wonno wadde mo wonno wiide on c'est juste pagaye mais le gens jama o ƴetti vidéo utilise ɗi ka page mum ha ɓe ñamudemo kanko vraiment c'est un peu gauche kono wiɗano par ce que onon fof kon kuppoɓe koola ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo oui allo oui ɗay jang no marsude alhamdulillah no muñña nan hande noon ko garande mo woni ka émission ka yeeso an ɗo ɗay jang jantum voilà kon ɗum maranɗa ka kekiɗe ɗo hande kadi o kayan taw binta laali mi weltano kadi kanje ɗo ok merci d'accord kon toon ɗala nodde kombo rien engal 16 kono inneteɗa kadi fatumata soɗi merci famata on no fatumata so non onon son soli en sori en sobaragui en ko onon jogui c'est pas grave voilà merci beaucoup jaajëf kay merci Fatoumata Sow donc waray 78 116 82 38 voilà joni ɓe dirigere mo page maɓɓe on kamɓe ɓe page maɓɓe et puis page ji monétisaɗi ɓe duwano partage de vidéo par ce que ɓe partage on si ɗamayi 100 cas d'abonné sa partage nder on 100 cas ɗo si ɓe yi ɓe abonoto yan way ɗon noon ɓe waɗal ɗum mo ɓe yetto vidéo on utilise mina joni ko min mi waɗal ɗum hande mi watta mais mi yo mi tawimo mi waɗi vidéo min ɓay slam ɓay ko woni actualité du coup aussi mbeɗen andini honno mi yiida e seeɗa min tawimo mi waɗi vidéo mi publie mo du coup ay on vidéo mo min publie ɗon ka page woɓɓe no ƴettudemo utilisa quoi mini non ça c'est pas normal au fait ok yimɓe no ƴedde utilisa vidéo joni mi yaalana mi passe message yimɓe ɓen quoi kala faalaɗo jonude goɗɗo force so tawi mo mari page partage vidéo on ka nder page mon so tawi ɗum faalamo wallita goɗɗo taw ƴettu vidéo on tigui on publie on ka nder page d'accord ƴette goɗɗo ka ligne allo oui allo oui way DJ nala toon on banque nala toon alhamdulillah ɗon e jang ko jam tun no welde no muñña nani ko Erdogan woni noddude on depuis Medina d'accord ngara mi hewrike invité mongo mi hewrike jamaji ɗin fof ɓe darude on merci aray dal programme ji ɗi mi hewrike jama on fof da mi
ɓurta conscientisude ara seeɗa ɓe joom page wonɓe ɗaɓɓude kalsi o Facebook e is ɗumaji ɗin fof dal par ce que joni ɓuyƴe maɓɓe no naaɗude toon piiji salteji ɗi andan ɗon hoore mon haray wona piiji nawrayɗi yeeso haray e labinayɗe leñol men ngol ga ɗo kayɗi leñol men ngol valeur haray dal tigi tigi miɗo toriɓe fi affaire aduna fi faale kalsi fi faale heɓugol vuji waɗa ɗum jaranɓe surtout rewɓe ɓen exposugol ɓalli maɓɓe hollira piiji wowla haalaji salteji yennidira wowla ƴandan ɗon hoore mon hara ɗum wona ɗum enen mi ira ɗen quoi aray min ko ɗum mi torotoɓe ɓe wattanor yilla haray piiji go jara quoi par ce que ko affaire aduna ni ɗum kaysi oti o heeɓiɗo ko goɗɗo meeɗano heɓude o waloto o maaya ɗum fof ko accira ɗum ɓaawa makko wallahi on faami haray min mi toriki yimɓeɓe yoɓe wattanor yilla ni monétise uɓe ɗi page maɓɓe piiji ɗuma maɓɓe on ta e woɓɓe ɓen ko hara hay yewtere wawata ko naadugol piiji salteji waɗa piiji ɗi andan no hoore mon ko fii tout yo yimɓeɓe ndaruɓe dal tigi tigi on partage ana ɓe hara ɗum fof ara sens dal d'accord haray min ko ɗum mi torotoɓe vraiment yoɓe wattanor yilla e moƴƴa kadi haray kadi waɗugol piiji go fi mokkagol yimɓe ɗum kadi wona ko laaba noon mo ɓe no Allah taggiri ɗum on faami ka enen ɗo fof ala suuɓiɗo inni ko ni mi faadira Allah on taggiranmi o taggirma on faami haray dal tigi tigi on valeur ji men ɗin dal watta e liɓuɗi yaɓen quoi d'accord hande e clip ji men mbuyi hande a wawa tan darude ɗum ɓe jotoɓe inna ko ɗum ɗo woni fina tawami mais c'est faux je suis désolé de vous le dire mais c'est faux ɗum wona valeur ji men noon hande ɓornagol ɗo woɓɓe ɓen har hay ko suuti en ɗum walla ɓe ƴetti leppi o haɓɓi ka hoore en ɗi maɓɓe vous m'excusez du terme hiɓe haɓɓi honno e ndelan ka hoore en ɗi maɓɓe hiɓe ama hara hiɓe reeni ɓalli maɓɓe fof on tawa ɗum fof min ɗin piiji fof mi wata darude ɗum quoi vraiment d'accord haɗa dal tigi tigi ɓe wattano rila hara ɓe yejjitali vraiment ɓe maayi kala ko oti jokki kala ko oti watta ka aduna ɗo wata oti yejjito hande baba Samba walike wonti fure on faami hay goto min sikkano ɗum waɗayno nini par ce que ko jeune jo en andiramo nawnareji goo sa yimo ata physiquement il est bien quoi wata détectude nawnare makko mais yi koman honno tela no murani ɗum yawiri noon yimɓe fof fini ɗo noyi a racing piece ko ɗum jama wawatma waɗugol ɗum photo walma ɗoynama ɗo racing piece ɗum sane veut rien dire ɗum hay wona droit fi julɗo fi mayɗo noon wallahi windalngo looti yo Allah yurme yaafo mo ɓuri on racing piece ɗum ko haala anglophone noon ɗum ko haala ɓayɓe wona yimɓe julɓe noon on faami haray hande sa kala ko waɗa ɗo jama on coowma inni oɗo ko an woni ɗo ya genno affaire yo ɗum tout ça c'est des histoires d'accord haray mo ɓe wattanoriila kala e domaine mo ooti woni yo ooti hulu Allah e on domaine ɗon ooti rewa Allah anda da tigi tigi on juste ñande go walannayi quoi Erdogan aray fof salminama weltanama mi hirike communauté en fof aray en torodiri ɓurtugo wattangol yila e programme uji men ɗin hara en yirbinaɗi dal leñol men ngol ko hara valeji ɗi andira ɗin gila lawɗi needi e teddungal e angal haalugol haalaji bonɗi ɗum ɗon mi torike en ata e watta en ukkoye ɗin piiji innen kadi ko fina tawa men noon ko ɗon no tradition men gon ɗon haray vraiment en tooñi hara yiɗen townude kadi d'accord merci beaucoup on jarama DJ mi weltani ke invité men o merci frère merci ok a jarama an kadi aray vraiment on jarama o weltanama haray ko wattanogol ila e programme ji ɗi merci beaucoup ok donc grande joni Binta hande ko honɗum desiduɗa kanko yo waɗu en tant que o fuɗɗike ɗum ɗo min ko honɗum mi desidi ɗo du coup c'est mo mari soutenance so ñilango heɓi goɗɗo mo annduɗa inni waltotomo so heɓi ko wallitomo yo continue par ce que yimɓe ɓe no yiɗimo hoore ɗo par ce que ñini so publie vidéo o ala abonné moƴƴa ko mi wayatno darde tawi mo 5K ka Facebook mais du coup no yaade vio no yaade seeɗa minimo yo continue min ko ɗon tumi towotomo ala yimɓe ɓen kadi jooɗi ɓeydugol critique kam o yoɓe selmo goɗɗo anda to sens mo yaltata ok mi ƴetta goɗɗo ka ligne allo salamu aleykum wa aleykum salam rambe on jarama nala toon hiɗon e jang mi saminama kan on mboɗa noddanmi on to ko min tawa ko min nodduno jeeɗi feƴƴinoɗo so toɓo toɓo derkele toɓo derkele ɗay jang derkele ɓen fof ɓe ndaade télé o no laaɓi ka miɗo weltani on go e Togo noon kay mi weltani on Togo konto e kamen ɗum ɗo kindiya Garandem no ɗo kon ɗum waɗɗa ko yewtama comédien jo molanaɗo yaajo tan yo ɓeydo courage gol tum wakkilogol tum
non ka andi kala ko manki ko yiɗon ko watta ko il faut que yewtomo parce que imo ɗo pour ça yewtemo ka manko andinomo kadi ko ɗum ɗo duwa wadde c'est ça wata mankitude voilà wata mankitude mi accita solution parce que sabu moom woni waɗirde c'est ça Ata ko sammi gawɗum. Merci frère. D'accord. Merci beaucoup Togo voilà mo kindia derkele ɓe fof ɓe derkele salminama fewon ɗo minduma télévision partout ka réseaux sociaux a joto kadi ka salon mandara télévision Jama TV wona menen waɗi ko Allah waɗi donc parce que télé on artum janɗi donc menen kadi meɗen janɗindemo ko ɗo mi hiroto président Thiamala Bari Bantingel l'association de président de l'association de l'alliance de la sous-région en même temps président de haut conseil à l'étranger kamɓe woni président chargé de l'organisation salmine monsieur Wuri Thialere président de haut conseil on salmine Souleymane Bari commissaire kanko woni président moyen Guinée salmine Sindé le président génération et salmine kala mon ɗawroma en tout cas darde Jama TV fenɗo émission hotiren Fouta animé par Dj Bella Joli ƴetten goɗɗo ka ligne ɓayɗon andi ko ma ƴetten téléspectateur ɓen salamu aleykum waleykum salam on jarama koto iɗon e jang yande mala toon alhamdoulillahi ɗon nodda men honto ɗon honto meɗen nodda Grand Yoff Grand Yoff ɗon make honno meɗen Grand Yoff Arafat Grand Yoff Arafat nam hande noon ko Grand Dame woni ka plateau men ɗo kadi mi salminimo mi weltani kadi histoire mo yaltinɗoma ko histoire welɗo lamo yaltini ɗon d'accord machallah merci frère tago to yigitunene muɗum haray ko watti ɗon kadi ko garante intervenu ɗo o sakkiɗo oɗo ɗo kadi weltani ko moƴƴa fiileñol ngol d'accord haray koye ɓeydi hen fof jokkude hen ɗan yurmodira e tambito Jama TV toron walla Jama TV yaaru yeeso albarka mi weltanike on haray minen kadi miɗen weltani on meɗen daara o télé chaque fois ka amen ɗo ko to min ɓuta darde mi faala ɗon andi on ɗum mi faala ñanda on noon siɗo mari mariage walla quelque soit alpha ko tawata mbeɗa wawi divisande on ka télé wota on hésite nodde men ɗum ɗo ko fimon ko ɗum si mi wimo Jamati c'est à dire acce mi wiye toon kon ɗum mi wino télé on ko GDP TV mi wino télé on mais ɓay men emetimo mi wimo télé on wonta GDP TV aɗa woni fi goto accu men waɗamo Jama mi wi Jama TV c'est à dire ko fimon kala ka heɓuɗon ka waɗi kanɗon ɗum ɗo vraiment no wawi divisede ko télé sensibilisé yimɓe ɓe nodde men min yahay min hownanaki hay fof si Allah jaaɓi gatino weltani ko mourade monade haray koye goto min doyto fidde fotanko Sénégal ɗo d'accord min doy kadi fuɗe fof dukkude on ɗan wona men goto baba goto d'accord e haray par ce que ɗum ɓurta e motude d'accord ɗo kattude ɗo ala ɗo manika ala ɗo kisi ala ɗo persi ala ɗo soma ala ɗo lamdi fof ken goɗɗum vraiment haray mi weltani ko ɗum koɗo momon ɗo mourade molnado sabu mi weltani ko monɓe ne salminama ɗo d'accord yettike mbiɗa weltani o wara yalla nawfiɗo mi yeeso haray koye goto wono wiɗo ɗum ren hooreno misalda wara mi weltani o garani kadi yewtude fiɗi ɓe hertideɗinimo ko Facebook kadi ma ko duwani d'accord ɗi faale aduna ko garani o wi ko wata ɗum naadi ɗuɗɗo waɗa o walla witta nokku vraiment hara si Paykun Sare darde o émission mi ko salmina o mourade monan Paykun Sare Paykun Sare no ka ligne mo darde émission o gajara mine salmina ko moƴƴana ne weltanima d'accord y a pas de problème merci beaucoup don merci beaucoup on jarama weltanike o moƴƴa nani wala salmine ɓe Arafat ɓe fop hande c'est comme ça télévision Jama TV koni menen ɗo c'est à dire duwaji ɗin no jaabi andi auditeur ɓe no habbi émission de to o émission ko neɓuɗo ni donc c'est en fuɗɗike tun ko ɗum si tawi téléphone on en ton ɓuɗen mais an grande a wilan ko ñawdagol arɗaɗo ari ko honɗum nawnuɗa ko yitera wotere marno probléme seeɗa quoi e joni no jaasi alhamdulillah joni quand même c'est bon ça va yalla ɓeydu donc grand est ce que an gila fuɗɗa wadde o comédie yagal est ce que mawɓe maɓe noɗi d' accord e ɗum ɗo non mawɓe am ɓe waɗal d' accord mais acca goɗɗo ka ligne ferenala salamu aleykum waleykum salam on jarama ɗon e jang alhamdulillah to nawala toon alhamdulillahi ɗon make hono ɗon e noddan Grand Yoff marché Grand Yoff ɗon e jang toon alhamdulillah onolle émission on maɗe e jaam alhamdulillahi meɗen e jang
yo ono ɓe legdi fo na jam alhamdulillah yo vraiment ɗo weltana on jarna toujours o notino ɗon ɗo émission oyatuma o yade sonnajo mo kotira o mum heɓinno mo soyata heɓinno ɓengu miñam mum nam nam hande kadi émission mum ono weeli d'accord soki naata ɗo eyito yewtida e mo seeɗa d'accord mbeɗen heeɗi on comme no wiiri ɗo ni Jama TV ko fimen en fof wallahi fi aduna on fof dal na fi pullo tum maman in kam sénégalais nam aɗa ɗo weltana ɗon jarna albarka mon jarama yo allahu taala on ɓeydan en ɓuttungu amin amin ɓeydana en cellal allahumma amin hande comme o granjo ɓe développé ɗo leñol men ngol ɗo kam kadi no jarna fota fota wona seeɗa d'accord eɓe garan ɓe invité ɗon takko mon ɗon d'accord grande ɓe fof ɓe yewra d'accord on no oɗo wiiri ɗo ni rewɓe men ɓe yoɓe yilto e ɗi laawi ɗi ɗo ni e wadde ɓe sikka ko leñol maɓɓe ngo ɗo woni e sabotude ara ko hoore maɓɓe ara ko hoore maɓɓe wallahi sabu neɗɗo fof ko kala ko waɗɗa ko hoore ma wallahi wallahi ɓe foti anndude ko wetino kon ɗenngal pular ngol leñol men ko yimɓe tedduɓe yimɓe teddinaɓe fi mum annduɓe diina wallahi kono hannde Sénégal ɗo vraiment e nokkeeli buy e aduna on ɓe gayni bonnude kamɓe woni e ittude imanu e men ene worɓe ɓen nam ko kamɓe woni e ittude teddungal e men d'accord hiɓe tawa e waɗugol kadi ha yawe ɗen ko waɗi comme no wonno waɗi dow émission ɗo ni ene yewti ɗon ɗo ni ɗin piiji ɓe du'aka wadde ɗum heɓe du'a rentade ɓe darana hoore maɓɓe nam mo be maɓɓe ɗaɓɓa no heɓira dewgal komo ala e dewgal nam siko wonɗo e dewgal kadi o ɗofito ko Allah okkimo kon nam ɓa goɗɗo feƴƴata tonin ko Allah foti ɗum ko wallahi kono wallahi garan rewɓe men ɓen fayda ɓe gayni ittude imanu e leñol pullo nam jiwɓe ɓen noon rewɓe no tawayi ɗum nam ɓe foti rentagole ɗum ɓe wattanayla e ɗum d'accord aray min kay ko ɗum ɗon naatanolan ɗo yewtugol battane yewtere mon nden nam ara miɗo jarno on fota wona seeɗa min weltanike on moƴƴa min weltanike on kayo fof no salmina aray vraiment mbeɗen hewro ɓengol men fof on jarama lan on jarama to miɓe ka jon ɗon kadi mbiɗe hewro on d'accord on jarama mi weltanike mbeɗe weltani on ok merci beaucoup Jama TV on yeeso allahumma amin yalla ɓantu fi Jama TV amin téléji partout e nder du monde on amin o espace merci beaucoup grand si Allah jaɓi e waɗa inchallah merci beaucoup voilà grande an wiiɗa biro mawɓe ma ɓe jaɓalima pardon jaɓaloɗa comédie mais ha joni ɗa continue waɗugo comédie on pourquoi ɓay ɓe jaɓaloɗa continue waɗugo du coup nomi immonno noon julɗo kala jaɓata ɓiɗɗo mum waɗa ɗum noon quoi par ce que vidéo ko ganduɗon lansilan kum vidéo gan tigui min ni kami jooɗi ɗo wata ko darde daare kun tum par ce que kon ernisa image famille ma on quoi en fait ɗum ɗon vidéo mi wanno ko nde ko malantadnade entre famille on mais pourquoi waɗɗa on vidéo ɗo on vidéo ɗon ko fayre mais mi tolino famille o yaafo e min ɓe yaafo saabu on vidéo ɗon mais du coup famille o yaafi nenange babe am ɓen ɗo yaafi mais andi woɓɓe go cokko no ko famille ton ƴette goɗɗo ka ligne allo oui on jarama ɗon e jang jantun ala to alhamdulillah golle ɗen alhamdulillah meɗen e jam iɗo nodda men honto ɗo make honno sina meɗen Koloban sina meɗen daran ɗo nini andire ɗo make honno noon Koloban to ɗo make Amadou Baylo Ba min ko wala andi ko en tokora fayda ko seeɗa tun gokkuni serti wallahi kono waɗiri toon ɗon e jang ɗum sina meɗen weltani on émission o merci beaucoup monsieur Amadou Baylo Ba aray kon invité jo mon donc kanko sina koye mo nanda ninni emo mi andi quoi
non mais yewtenda mi anda sayda joni frère ça va ça va alhamdulillah nala ton o manduɗa ɗo ko to woni e nder Conakry ka ko chemin ko Conakry mi andi imo nandani mi emo maali ko a dugun tun o mi jeeya kam mi yaali maali hande d'accord oɗo komo pita kamen oɗo ko menen jeyɗi masi mi fayindirawa oɗo andi ko yimɓe no nanda oɗo so baari ka maɓɓe men feƴƴata brouwa toppe ko gotum kono ɓaydo no laba Allah nawrangen jam amin malgré wanda to menen men hulama wanda kam menen ko men huli ko anɗo kam min waɗi toon 4 jours d'accord min gal lawama idde toon anga waɗi toon 4 jours mi waɗi toon 4 ans min hay maison de jeune mon o maali ko min udditi e to maison de jeune mon on maasi ko min udditi brouwa toppe ko min udditi gongore ko min udditi donc min ha mi hewtano ma palaga ka laariyaɓe miɗo wawma contande maas A et D maas Thel miɗo wawma konande maas fo ƴette goɗɗo ka ligne petit attention allo oui assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi Didier Bella na andi ko sa wolali kere mi anday anda tawa ko min jargima alpha grand eyo Colobane no ɗan andi no woodi woɓɓe gore yette soɓe quoi oui Alpha Birios Dore Colobane. Merci beaucoup. Alpha Linda. Alpha Linda. Traiteur on ɗum. Traiteur gâteau. Alpha Linda traiteur gâteau. Merci beaucoup. Barki. No way toon. Alhamdulillah nan no muña. Alhamdulillah hande kono granjo on tawi heɓi andi siɗa nanguidi o anniversaire sa dogi e mum ha feƴƴiti wonde a kawo tawi quoi kono mais donc on oddinale ngo participe bon haray janggo faɗɗi janggo ko paccanga mama ya nde ñande et puis o andi ko anniversaire janduɓe wona pay koy voilà awayi non ka grand fa no re jang alhamdulillah marche alhamdulillah yo d'accord grand deux merci frère ala e jam bappa vraiment émission la ba wallahi ene be mali ben no préparer grand fa Inch'Allah. Est-ce que la mobilisation de Mali pour le 3 décembre? Parce que Nandi, sago anden dara ka émission do. Harayno wodi, voilà, a famu donc. Parce que émission on noga a pas de jeudi yontere hande didi. Si Allah jabi sago mi yettete mi yetta bare jogoto. Inshallah. Parce que jeudi yontere hande didi yaray ko ya préparu. Si o jeudi do feƴƴi arto yo won inshallah. Kono yontre han ɗimmere si Allah jaɓi inchallah wawi wadde plateau yewte par ce que ɗon andi e ngal ko ma tambito ɗon animateur jomon on c'est obligatoire merci beaucoup arela weltanima moƴƴa kala tambitini jama tiiɗi ko kala foto forti jangguine pour fudda ko on forti jangguine haray tambiti ina andi min premier lan animugol lan top to Jamano FM min ko ɓe maali tumi marno auditeur wallahi azim mari maali mi wawatano c'est à dire maali ko ɗon on depuis ko ɓe welimmi nden hitande surtout mala wonno e goɗɗo ɓe namo Didier Bouba 0140 wallahi komo maali voilà donc tawi yimɓe maɓɓe ɓen vraiment no apprécié golle ɗen ɓe nodday si min organise kadi ɓe yahay si mi wiino maali ka micro ka nder salle mi tawano yaɓe 1000 personnes nder ton kono way mi yeyi ɗo keeɗugo tourné mi yiyay maali tumɓe wiya wo mina wallahi ko mbowdi mon par ce que vraiment ɗo wawi sutanide goɗɗo vraiment yallah yaw ɓeydanayi Allahumma amin ya nawra yeso nawra Jama TV Allah baltana Jama TV merci beaucoup grand alpha pour tay wallu kala wonni ko to sorti jangine pour non kadi wadde kadi kala to fu futa kala tay Allah walla ndi dogon dogon non ko baba goto amin Allah ba ina o hore ko il faut wallindir il y a pas de problème grand alpha vraiment mi do weltori buuɓe weltori émission mi do weltori no mi do weltori ma on kadi weltori non kadi groupe non kadi weltori kadi hoore on kere do ɗum kadi d'accord merci
ala vraiment wallude ton émission heɓen ɗuɗi peɗeji geleji. Merci beaucoup, merci vraiment. ñande ñande min parle surtout jeudi sakki ɓen mbi haray miɗo ha permamide o non grade fall andi en ka France. non ala fof inchallah ala calmini moƴƴa. D'accord, merci grade fall mi yeltike moƴƴa. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci. D'accord, d'accord. Non, mi dandi ɗum ɗon déjà min kalimo. D'accord. 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 D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Grafa. Ok, merci DJ AMD. Kankari Mondar d'émission. Merci beaucoup. Merci aussi à Lama depuis Medina. Ko kambe fo woni ka plateforme Dresso Nyani ko te sipenno. Merci kadi à Mounas Parcel. Merci à Kanko kadi Khadiza depuis Aïssa, pardon, depuis Rue5 Medina. Mounas depuis To et Parcel encore une fois. Merci aussi à Fatima kambe ka bendar de merci à Famata kadi be ka page Facebook nderga be ndar de émission et merci à Général aussi a jarama mi do weddani ma moƴƴa monsieur yette goddo ka ligne grande allô allô merci beaucoup hara salmine basin kadi depuis Medina Maren Groto kankadi mo salmina moƴƴa arten eset bari depuis Grand Dakar kankadi mo salmina yahen kadi e battul depuis Wakam yetten goddo ka ligne arten e Grand Jomengon allô 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 wa alaikum salam jarama hido e jang jamdu hido make honno do noddammi honto Mama Sali woni inde nden ala men joni do e Kolobane. Mama Sali woni inde nden depuis Kolobane. Mama Sali e jang ala wirama don moƴƴa. D'accord, Mama Sali me hiwtiki ma moƴƴa. Invité mom ben ngari hiwrama wi be sili national Guinée Conakry wi grand 2 no men do hara mi wiro don petit série depuis do Wakam. D'accord. Allô? Merci beaucoup à salmini mo salmini mo grande. Cionnom comme no mi landono manane non waden dernier partion. Awi ilam biro ma famille ma on jabali. Donc ko sabu o video jabali me be hadallan ko sabu o video da be salorno. Mais pourquoi existe la ha jonda continue walugo no be jabali be hadali ma. Fiono video don carton wa midi unden quoi a midi a joni woni ka rev annon biddo gorko sa hunde woni ka rev ma eto wadande c'est le plan so allo pedix grande la wadi école la wadi école seta tout mais ko affaire comédien a janga nali comédien quoi hande mi janga nali hande anata le ko zaro andi do jango do comédie scenario danke esal holli la scénario wala holli wala. D'accord. No mi do holi horma kon andi Jama TV sewti mala binana jama'u ko honto jari rewda ha hewda do hande yetten kadi goddo ka ligne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On jarama do e jang? Mala to. Alhamdulillah ko hombe do noddami honto. Ko Vol TV me fallo yoto. Mi do bismillah. Ha? Bismillah mi do hedima. Meden nodda grand yo. D'accord, dayne honno. Okay. Andi non garan ka were yette sojo. Merci beaucoup aray do on tigi labbina e poisi wowla. Haray en salmini jama fo en weltani ke téléspectateur ben fop nane ko inde maren ben mi wowli mi wolande parem ben en salmina e parem ben kadi certumano monsieur Saliou Conté ka SB Vision kanko ni président on salmina vice président on kanko Souleymane Bari salmina kadi président on G Parcel et membre ben fop salminama ka SB Vision arten kadi ka Balde le boss depuis Grand Yoff kankado salminama ko parembe tawa adde kadi Balde ri 25 o salminama pay kun sarangal pay gal labaga kadi ka parembe tawa le 3 décembre
o ñani night donc don andi de mari invité be bus mais yontre hande salla jabe arta invité spécial invité de numéro invité de marcon fof do parce que grande salla jabe mi joddina mo do hande ñande o ya jama o wiya ko mbo wiyete grande aca ƴette goddo ka ligne allo allo oui Jara. nala to hido e jang Alhamdulillah, onon. Alhamdulillah no munya. Nala to. Tade yow. Mene noddo depuis Benetali. Benetali wondo men nodde do make honno. Make Amadou Ousmane je yaado kamel labe popodra. Amadou Ousmane labe popodra. Amadou Ousmane. Na. Ayow day invité jangon do le grand artiste ghanéen comédien jong. Allô? Merci Kevin sino Selouba Kevin sino signalam mika WhatsApp. Big up à toi. Et voilà, Kande. Johnny kon won initiative on si ma ma be jabali upset do ya. Du coup, ko me ala ma kon quoi. Be hono be hadala. Mais be neonali kadi. E wonali kambe tiki en person compte ko woni wadde ko min bebe ko woni ko bawa e mi tiri photo wala be ya be taw be na mamadou momon ni no wadde piji jandu donc bonna image famio wono jajirawa nene goto wonno no aboni ka page on nata o dara on kayide oron kayide ko be woni wolde ko mais est ce que on image mo wanno da law est-ce que facile on hande ka dera on don naka page en publier quoi juste beden jodi ni beden blague de ni c'est comme no tati wadi no oya voilà mais min ko mi wadi donc kun tay ko buri don kun hawji buri ko apa mi grak kun non video jindi frère kun non andi ni fayda buri buya bulla gandude sabu kun don video buyande lan tay non kun hawji few go kaka level ko don non ka 16e level o yalti d'accord der video donc acha 78 116 82 38 l'émission notre infouta daru yida assalamu alaikum ka pali ko to allo no ko video ma kun hawji kun ko kun pal allo
Voilà, bisous, signé Mboma, tout dernier clip makko yaldo hanki, ara yaay ka page Mboma, ndaron clip o moƴƴa, ara torino do clip on, ko Mboma keso ni, an okkama premier, bisous, Angola, Mboma ye Angola to, ami ton coupé décalé, ça de lang, et puis oyon accamo. Voilà, ara jama, en salmini jama moƴƴa, en weltani jama moƴƴa, artenka, monsieur Thierno Bari Dioma fat, mawɓe karmakoɓe kummaluɓe wonɓe ɗo e cité Djily Mbaye vraiment ñawdoɓe piiji ɗi fop e kala falaɗo yawde ka maɓɓe sino dilan tum mi jonnayɓe numéro on sincèrement parlé ko mawɓe wakkiliɓe e côtéji ɗi fop ɓe ñawde kala noon ko on tigui tawino hattondini pulal noon mi yewti on mi yeddike on siko yaadu ɓe wallay ɓe wonay saabu ɓe walla on tigui si tawi ko probléme ɓe heeɓi goɗɗo heeɓi ka par exemple à l'extérieur Thierno Bari fat no wawi Allah jabinani ɓe ɗum ɗon kala kadi ka Thierno Bari fat siko hémorragie hypertension cancer c'est à dire fifa ɗin piiji fop sa noddi Thierno Bari Dioma fat wallahi e anisata donc yoɓe landono woɓɓe no yahuno toon ɓe sikkuno ko sama kala kono ɓay ɓe arti fewno ɓe jalde ɓe jowa ballon hara en salminiɓe moƴƴa après en jonna numéro on ɓe anda konto Thierno Bari Dioma fat woni donc hande ko grand pourquoi ɓe wima grand dame pourquoi ɓe wima grand dame grand dame o na goɗɗo wi lango du coup dame on sen non yettore noon dame ko yettore yetti noon grand o watti ka dame ɗo saliɗa wolde inde ma nde wiɗa grand dame cartoni noon moƴƴa an siminono Mamadou Ba Deme nu kasa yawatano cartode mais grand dame o carton AC même ko ɗum ɗon waɗi grand P grand dame M nombaji dara ɓeeja d'accord kon ɗum marɗa ko yewta sensibilisation ɓe anani ko ɓe wowli kon onon waɗoɓe Facebook live Facebook waɗa piiji e Facebook on ko honɗum marɗa ko sensibilisation ƴette goɗɗo ka ligne priorité on kadi ko ɓe allo ɗon jaram hiɗon e jang nalato alhamdulillah ɗa e jang eyi ko minen ɗo yalti ɗo nane meni ɓe natto kadi eyo yalɗon nane natɗon kadi mais nalato alhamdulillah ano invité jo men o meɗen ɗo mi yalta mayni ɗo min weltanomo ɗo min nodda min guro min jarnamo d'accord meɗen welti menen kadi ko on ɗon noddude torono en Allah émission o yaaru yeeso allahumma amin mo yaara yeeso si yaari ni eɗen guroɓe popodraɓe en fof guro kottiraɓe en wonɓe Sénégal oɓe fof konto wonɗa ni eɗen Bentali voilà onon ɓe popodraɓe accumi yetoma ɓe Sangareya ɓe popodraɓe fof juroɓe pellel ɓen ɓe pellel ɓen pellel laɓe pellel laɓe landi pellel landi tata on jarama d'accord haray on fof noon le 3 décembre ko yomi yi o ñaani nani allo merci beaucoup haray voilà haray ɓe pellel ɓe fof mi salmina jarrugadde pays mo Sangareya fewn ɗo grand kaba kadi salminama salminen kala l' association ji wonɗi ɗo fewn ɗo falaɗi soutenude o anniversaire le 3 décembre haray vraiment jama on haɗa mi andini on noon sincèrement parlé buyno landalla si préventi no woodi mi wi on préventi ala ko soirée de la classe entrée ko 3000 et 5000 francs VIP donc préventi on ɓaynami fenu mi wata moƴƴinde ɗum mi yeeya goɗɗo par ce que mi ala équipe yeewo prévente déjà ɓe mi yewdi ɓen fof ko ɓe woni wiide yomi waɗu entrée on par ce que ko ɗon woni tigi on haray entrée ko 3000 plus
5,000 francs VIP kam moko babbe menen moko babbe me wonata ton acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo 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 oui gara ɗum téléma on seeɗa allo allo oui no wayɗa e jang alhamdulillah a noddami honto ɗa inne honno oui allo a noddami honto ɗa wi e honno oui allo giramiɗo heeɗima merci beaucoup kande kon ɗum marɗa ko wala ko sensibilisa yimɓe ɓen yewten hande basé ɗum ɗon kadi c'est très important ɓe nodduɓe ɗo ka yewɗo kon ha ñalande wonde kadi e mi anda kadi kon ɗum fewno ɗo marɗa programme sénégal konɗa wadde e côté showbiz on du coup mi fewtay wono nane auditeur jo wari ɗo haali fi yimɓe ɓe annduɗa waɗay comédie waɗay piiji ka facebook piiji ɗi annduɗa elni sa image famille o min tawi miɗo tori taw parce que vidéo ngan ko min gari kun ɗon vidéo on kun ɗon kay ko elni say kun image mais min ko errol jano mi rectifino mon fewti famille o minni ɓe yaafo ɓe yaafike mais goɗɗo go ko arta ka ɓaawo ɗon ɗum ɗon mi tefa parce que famille o yaafike nena e baabe amen ɗo yaafike du coup kala honno buy kadi no wadde sifa ɗin piiji hulɓini ɓuri ɗin du coup min komi sensibilisata ɓe tawi waɗɗu hunde nde annduɗen tuunina e famille men o tawi waɗɗu hunde nde annduɗen e wawata daari doyde enen e ɓiɓɓe men ɓe ese on faami tawi waɗɗu hunde nde annduɗen hara wawi nde saltiɗi nde ñeddi yaltinande ma islam d'accord min nini kala ko jokke sowbision mi watta ko ennisata image famille an o mi watta min e ɓiɓɓe amen o mi ronkata darde mi watta ko yaltintalange dina acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo 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 no wawi ɗum téléma on seeɗa grande ay jang de jam yo kon to wonɗa men e nodde ɗa inne honno no golle ɗe saba ɗa nodda men honto ɗa make honno ko Jama TV ha Jama TV wonɗa grand direct wa min belti e golle ɗe alhamdulillah jarama mi weltima min kadi yo Allah namoro golle ɗe yeeso amin amin min komi pullo to Fouta Podor no wiyeteɗa Haruna Sow eyyi Sow pullo Sow mi jogui ɗo sehlam goto mi wiye wuuri koto Guinée la Guinée jeeya mais min jeeyami ko Podor d'accord bolli kam seno mais seno machallah mi waɗi fayi d'accord waaw frère oui way ko Bawuri nala toon no ɗay jam Bawuri alhamdulillah nala toon fof mi sikki na opposant de Guinée on ka na Bawuri mo maasi on ka dara ko Bawuri mo termesa mo termesa ok lawiɗe ko Bawuri pita quoi non nala toon fof alhamdulillah ok mo kana ɗon paale mi wiyteɓe en ɓe 2024 d'accord merci beaucoup mi weltanike mo Bawuri voilà merci beaucoup aray neɓata émission men on lanna par ce que ɗon andi duwaji no jaabi allo voilà merci beaucoup 78 116 82 38 nanen yata sensibilité men parce que min on en personne mi wattani ɗon yo tota kadi immoɓe a wonɓe wadde comédie ɓe yo waɗu ɗin piiji donc piiji ɗi annduɗa a wawata darida e ɓiɓɓe maɓe a wawata an e famille ma o a wawata ɓantude yitere yeeso famille ma ɗa hersiɓe ok troisièmement ko yaltintama islam ƴetten goɗɗo ka ligne mi ara e dernier question allo ok merci mi sikki tun oɗo yeehi donc a wawata waɗude hande kadi ko tawata vraiment famille ma on compte seyta ko welataɓe walla ɓenne ɓiɗɗo kaari on no wadde ko wela sago ma hande kadi ko watta kon fof koye wonu normal hara vraiment donc yiwɗo no andi en tout cas ok joni man ka régime daren alphadio dara arten so jayni ɗon kadi wattanalan son goto alphadia fi pullo onon ko honneur fiyam par ce que ɓuylandike so min kay lando songan o en personne d'accord allez ƴetten goɗɗo ka ligne allo nala toon eyyi ɗon e jaam alhamdulillahi ɗon noddami honto ɗon maake honno
Monsieur Alpha Ba, sous-préfecture Touba Bagadaji. Monsieur Alpha Ba, sous-préfecture Touba Bagadaji. Donga jam tong. Alhamdulillah, onolle. Yettude Allah boy. Yo. Kon no fewndi ton. Miɗen ɗo e jam ko hanki ko ene wonno ka réunion e mercredi passé. Mi andi Grand Alpha. Kon ɗum fewndi aɗa ton. mi yiɗi ke halde fotti on fof ton. Merci beaucoup. Inchallah hiro DJ mate kan mate monsieur Sidi. E haldi fotti on fof hara jama fof no encourage no weltana hara invité men on kadi no salmina ton. D'accord. Yettike bappa. Yo ara miɗen hiwroɓe ɗo lando so tawi ɓe jam ɓe yiwi ka maɓɓe ɓe ari ka maɓɓe. D'accord. Inchallah meɗen e jam. Ara mi yiɗi ke ɓe Touba Bagadaji ɓen fof ɓe maali ɓen fof ɓe telimile ɓen fof ɓe Sangaraya ɓen fof kadi no salmina nani. D'accord. Ok merci à bientôt mi hiwri noon tun lando so tawi ɗon e jam to weltannomiɗen dara on ɗo ɓayi ɗon andi ko fimo woni paɗi asimiɗen kayasi. D'accord, merci beaucoup. Mi salmini on moƴƴa. Monsieur Jammalal Bari kadi ɓe salminama ɓe weltanama ɓe jarna. D'accord. Ok merci à bientôt merci monsieur Bella Jolil. Merci. Merci beaucoup aray mi salmini on fof miɗo weltani on moƴƴa donc aray iɗon andi mi arta kadi e Kuyate depuis Fas kankane mo salmina moƴƴa salminen Bafode kankane mo salmina moƴƴa salminen wano Sere Dio Diallo fof mi accali hay goto Sere Sarrival on ko laamiɗo ko Mamadou Binta e Hadiyatu e Battuli Gekko mi salmini ɓe moƴƴa salminen kadi wano Sere haldi fooli rewɓe kadi no salminama fotti fooli salminama salminen kadi wano femme de robos kamɓe kaɓe salmina belle dame salminama ƴetten dernier auditeur waynodiren par ce que ɗon andi duwaji ɗi no jaabi allo ok merci beaucoup salminen kadi wano Maƴina Hulali depuis Grand Dakar salminen kadi wano kamɓe Mari Fala foppu no salmina wona o ma o salmina wano Grand Abdoul Bambara kankadi fewno ɗo mo ko neɗɗo président Sengeti on kanko ɓe waɗi président Sengeti vraiment o salminama moƴƴa min noon ka investir mi wawano yahude kono noon harayla an tori excuse moƴƴa Grand Abdoul Bambara miɗo salminama miɗo weltanama moƴƴa en salmini Nafisatu kanko sarane kañum kadi wonɗo Grand Dakar ɓe salmina Aissatou Bari Maren Diong ka anniversaire ali DJ Bella Joli salminama iɗon andi ko hombo woni baba o anniversaire ko hombo intira jemma on ko Monsieur Malal Bari Bantingel le président de l'association de l'alliance de la sous-région walla wiya chargé de organisation ka taw conseil à l'étranger teddugalle mon ko hombo woni nene o anniversaire par ce que mo wala baba o no mari nene mo wala nene no mari baba min noon miɗo mari nene e baba ɗum noon ko Sere Dio Diallo on annonde Dio Diallo par ce que ɗanɗi duwaji ɗi no jaabi hara miɗo weltani o moƴƴa miɗo weltani kadi baasi monɗawro ma abset ɗo wonɗo wonugol maren o anniversaire et puis mo mobilise de jama on merci Mariam Baylo Fas kadi salminama Mariam Bari salmina Mariama Laɓe en accali hay goto voilà mi ara mi salmina Adama depuis Grand Dakar kankadi mo darde émission on salmina Houssaye depuis Pikine kankadi mi salminen Amadou Badiane encore une fois salminen en tout cas ADKP amen on fop ka famille Bella Joli ka wi ɗon hara mi salmini ɗum salminen ɓe faasi ɓen foppuna o ma o grandem hande si mi landikema ko honɗum ɓurɗa faalede aduna ma ko honɗum wolantala kono mi faalede ni ndi gadda ɗo ni ko wonugol célèbre heɓa mbuuɗi e nder mum quoi ɗum ɓuri faalede gadda ɗo ɗum ɓurɗa faalede gadda aduna fof walla fiyanji ko kay meɓa mbuuɗi e mum d'accord grandem mo defanima ɗo mafeji tati ko hombo falteɗa mafeji wona honɗune maafe ñaamu maafe ko maafe mi suɓoto goto e nder tatiji macca ɗiɗi suɓoɗa hombo e majji joni noon ko hombo e majji noon suɓinda wallinda ka comédien wallinanan ɗo maafe wallinandama ko non par ce que mi sikkina e français wonɗa wadde comédie wona e anglais wonɗa wadde comédie koye pula wonɗa wadde comédie maafeji tati si mi naɗum mi jonna auditeur jogo o yetto en ɗin maafeji tawi ko maafeji par ce que ko pullo wolanaɗi maafeji tati si tegama ko maafe ombo ɓurɗa faalede ko ɗin noon maafeji woni mi anda quoi mi anda misal magal ko ɗo jonni ɗi maafeji
mi funcetu mi funcetu d'accord joni maafeji pullo fuuta ɗin tati pullo fuuta ko maafe on ɗum andira maafe on ɗum andira a wawi de gandira wala suppu ma toori non ko maafe minnuma maafe suppu garande andinane mi walanima wasi sénégal o guiné mino ɓurma wonde déjà pullo ya ɓurala wonde pullo non an ha hande a yi plat préféré pullo fuuta ko suppu min ko non men gandi ka famille a on woni plat pullo fuuta honno bon pullo fuuta pula makko préféré on tawi ka maafeji mo andira maafe haako pute maafe haako bantara maafe tiga maafe tiga kono si mima ɗi maafeji tati sa suɓiminen ka amen pullo fuuta non écoute a famali ko suppu abo to men sukarama men ko suppu haako bantara fayda men tiiɗaɗi ɗo suppu haako pute maafe tiga e maafe ɓoru koye takunide garande anana pulal ka mi wi umma yiɗuɗa a yiɗa ko cosani pullo fuuta mi wolanma mi wiyalima c'est obligé an a ñama walɗa yiɗi mais ci innama maafe haysa olofu ɓenɗo sa niɓe maafe pullo fuuta ɓe yettoma ko saga ɗum ko maafe ha ko pute maafe ha ko bantra e maafe tiga hande plat préféré sénégalais plat maɓɓe ko ɓe andira ko ceepu kala kaɓe waɗi ɗo ko honɗi hekki ɗon ɓe jembu c'est pour cela mi landima ɗin maafeji tati ko honɗi ɓuranma an wi ko suppu donc ɗon miɗo d'accord e ma ko choix ma on noon ok grande wiɗa hande mo suɓi foppo e aduna on minnima kala ko ɗum ɓurɗa falede aduna ma on weeɗa ko woni go célére woni go mbuuɗe mum mi torki allah mi fattike ma allah premier chose on taw allah ya heɓu cellal amin o heɓa noon célére ɓuuro d'accord grande kon ɗum wonɗa wawɗa waynitade ha ñalade wonde ɗo komi waynitoto du coup la weltani heɓɓe tan participe émission ono darden to weltanima han kadi to weltani kadi hollidirɗo en on ha mi hewti ɗo jiɗo mama ko kadi la weltaniɓe kadi ɓe kam woni mum sénégal ɗo to weltani kadi famɓe a sénégal ɗo buy falama mi yiidume mo wata yidde fof ɓe ɓerɓe mi yiiɗi ɓe machallah ɓerɓe mi yiidal ɓen kan ɗum gasa il se peut pourquoi guilarɗa organisali à moins rencontre avec ta fans bon non mi organisali mi ɓaali yimɓe ɓe annduɗa ɗo andi ɗin piiji hara men géré par ce que sa ari pays mo annduɗa a anda fi karo enen no woniri wono min ni lagine ka carte yang ni sa yi ton sa yanni da fala événement la wadde karo ende mana non na événement quoi c'est pas événement que je te dis c'est-à-dire genre rencontre ni passé fambe maɓe no ɗuuɗi waɗa ka page ma hande ɗa fala rencontre des fambe maɓe tel lié hara ɓe ara ɓe tawama noon change on idée ji falno wadde ɗum mais du coup mi daari fambe ɓen wono fanjo ɗo ko lendi yettoto oɗo ko maddi ɓe occupé boutique ji quoi mi tawi ɓeɗo na ko masaka noon a faami ko ɗum waɗi ami tarta mais noon no woodi déplacé ɓe tawi lan kam woni ɗon min yiidi min yewti min tiiri photo ɓe hoti est ce que ɗa yewde ka famille maɓe maasi ɓen par ce que sandiŋe ɗo sandaga fof ko maasi est ce que ɗa yewde ka maɓɓe non mi andi fayda sinnama maasi no yaaji wata andude maasi fof wata lan diiju maasi en salmini diiju salminen grand ousmane bappa e grand baba laay wata andude maasi fof e du coup ɓerɓe mi andi ɓen fi mum somin ko maasi dantari mi jeeya ɓerɓe mi andi ɓen fi mum mi yiidi d'accord maasi dantari grande jeeya haray ko ɗo salminten ɓe maasi ɓen fof ɓe kehel ɓe gongore ha memoyi ley tange kamba ko tangan fof salminama mi accali hay e goto ko ɗo kadi vraiment weltantoɗen auditeur ɓen fof monsieur Alpha depuis Colobane par ce que vraiment miɗo weltani o moƴƴa misa Jarruga Sangaria par ce que ɗa andi fewn ɗo kono mi wodani on noon haray mi antana on tigi e buuba anniversaire makko ko samedi arawo so Allah jaaɓi woɗɗa hande kadi Allah ta balɗe goɗɗo raɓɓiɗiri ni haray yahe soutenemo moƴƴa par ce que ɗon andi menen e télévision on 20 heures ara mi hewtoyi min habbo jama on e ɓen ƴetta kadi jama on suuɗotoɗo no modi mum wo walla suuɗotoɗo haray par ce que ko suuɗotoɗo modi mum e suuɗotoɗo voilà haray ɗum ɗon yontigi faami men law par ce que sina ɗum menen kala ko min yi ko min seddoto ɗum te jama tv donc haray salminen kadi yimɓe ɓenɗa hoorema en tout cas no jooɗi ka réseaux sociaux ɓen fopp no darden e no connecté salmina mariama ɓeygu an
mo yeyde ceke fewn ɗo ni ka crossement wakam kala fala ñamde ceke guerre to brochette yaw ɗon a crossement wakam voilà haray ɗon duwaji no jaami no weli ƴem no weli ƴem a ñama yara aray kadi en doit wolde kadi fiiji concert ji fewndi ɗin ka men Saifon no my concert, Wadadi Game no my concert, Tat no my concert, Dula Easy no my concert. Aray ko ala te wano wompe mendari de la kona kriben, beden informi be, be yo be shooter na ben artiste be non na yo. Ensemble écrivons l'histoire parce que ben non ko premier femme organise golden event manji fodo fala hebbin de stade nongo yalla wallu be hebbina do de guichet fermé. Donc be foko stade nongo bon wadde. Woɓɓe nanongo wano ɗo Duraisi on ɗon nanongo on noon kaka université woni wadde o Duraisi heseno a hebbinde nongo fewn ɗo mo wallahi attention famali quand même famali stade nongo boy wela hebbinde quand même mi yaytotako mo fait mi yawitaki mo no andi hebbinde ono waɗadi game kanko tan 9 jours haray mo toon ɗo toɗi famɓe ɓen fop senga o sonjike fi o projet makko ɗo par ce que ñande ala fotagol mo organise de match de gala fiti événement woy fi tun no concert on busta quoi du coup ara meɗa invité famɓe ɓen fop yo soutena ɓe aray wano tattat kadi du coup on ɗon kadi ko les 5 aray fo no habba aray Saifon kan on ɗon fo no andini nini Saifon hoode makko nenne jalbi a ɓurtende jalbingol ko tuma hebbin noon ɗo o anda wande jalbi moƴƴa aray de ko star ja on kay mejjitali mo Alpha Dia Abazaba Buzaba fi pullo on artiste joɗon taw weddito fi makko ye ka YouTube ndaɗon clip makko min kadi ka page ye abonno ɗon grandem ka 16e level ka grande no mari combien de abonné ka page makko min ni nebal comme créé mo la 15 000 abonnés oui 15 000 quand même c'est bon quand même ça mi wonti 16 on nani a wonti 16 a waɗimo ɗo 16 ok joni ɗo ko ɗum ɗon quoi haray ɓeɗe weltani mi weltani ko fop wonɓe Sénégal ɓen haray noon hunde wotere noon miɗo yi Sénégal remarque mo waɗi e fulɓe wonɓe Sénégal ɓe acco hakkede ko fi honnum fulɓe wonde Sénégal ɓen a haalanaɓe pular arananta olof haalna e pular yaɓe to ko olof yewto acca on question ɗon arta mo lendi prochain ɗum mi débatda mi débatda on question ɗon parce que c'est très important ɗo émission men o lanni déjà mi wujji 20 minutes harayno émission men wayno dirimi parce que ko ene temps mais ko gonga ko wiɗa kon pourquoi an a wolnay goɗɗo olofu goɗɗo a wolnay goɗɗo pulal o jabma e olof ça ko majjere gono man déjà c'est dit mais en arta e ɗum ɗon merci haray en salmini jama foof on jadi bay e lendi 14h 15h ka émission hotri en Fouta e lendi kadi ka laaɓa e poy enen e DJ Diallo e salmini tous les animateurs guinéens wonnoɓe e darde ɓe Allah no e darde on jadi bay ciao en e lendi sallah jaabi ka émission hotri en Fouta